चहुंगा यांखै अदुगने मेंबर अमगी थागी सेनखाइना लुपा लिसिंग अमा अदुगा अहानबा ड्रोदगी थंगना ड्रो कुन फावबदी मथंग मनाव नाइना था खुदिंगी लोटरी ओइना लावगदोरिबनीने तामो मरुप तो फावरबदी करी फंगदोइनोबा मरुप असिगी विनर ओरबदी सना मोहर अमा मखाइगी मपु ओइगदोरिबनीने अदुगा ओइहौदबा मेंबर सिंगिना सना सन अममम पीगदोरिबनीने तामो तांग कयादा तौगदबा मरुपनो था खुदिंगी तांग 15गी नुंगथिल पुंग अमा ताबा मतमदा लोटरी असि लावगन हारिबा नुमित असिगिने अयुक पुंग 13 गी ममांगदा मरुप असिगिदमो पैसा होलोप सिंगदी लोटरी यावगनी पैसा होंदबदी यावरारो तामो एजेंट की खुदोंग साबदी लेट्रो करी लेतनी एजेंट अमना मेंबर कुन मंगा पुथोलबदी लुपा लिसिंग 13 पीगदोरिबनी हारिबा सेनफम असि ड्रो मंगा सुबदा लोइना पीगनी हायोवी ए यामना फाइने तामो अदुदी तामो मखोइगा फाउनबा याबा फोन नंबर गाती लेट्रो मखोइगा फाउनबा याबा नंबर रेडी सिनीने 9366843220 अमुका हरके 9366843220 तामो अदुदी मरुप लाउदे मफम से गदाइदनो मरुप लाउगदबा मफमना चिंगथाम लेरक तिकचमैया लेकाइदनीदना ओ काउरोनु सौखत कोंथांग मरुप तिकचमैया लेकाइ होय तामो अहानबदा मरु ओइबा पाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चनरबसु थबक्तगी मी लौथोकबा याब्रा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन इन चार्ज ना ऑर्डर थोकतुने स्टाफ तरा थबक्तगी लौथोखरे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हौखिबा चाही अनि की मनुंगदा मणिपुर की उमंग स्क्वायर किलोमीटर चनिगनी फुमापन हंथखरे हारे लानमी न पीएलए की कैम्प तलंदाबदा लानमी अमा यावना मियोय अहुम सिरे इमोइनु की याइफा पाउजेल पिनरकले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिफाम पांगथोखरे हाइदे लैसाबी मसाना यादना फारगा चेले हाइरुबगी केस चेनबा मियोय अहुम फारे लेंगाकना लुपा करोड़ चनिपान हाइना थोखरे हाइरखिबा कांग्रेस की वाफम मिनिस्टर बिश्वाजिना याखिद्रे मणिपुर नौना मियोय चामगा यांखै मंगा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे ट्रेन गुरुंग चटपदा मियोय मंगा लैखिद्रे मियोय निफुगा मंगा सोकले हाइदे पार्टी की फिरेप की मतुंगिन यंखोम सुरचंद्रदा कांग्रेस की टिकट फॉर्म पीखिदबनी हाइना देववर्तना फोंदोरगले इमोइनु अमदी गांगाई की येंगलगा खोंजंग लेपकनी हाइना जेएससी की मार्केटकी फोंदोरगले मणिपुर कोविड की वैक्सीन कापगी चांग यामना नेमली कोविड वैक्सीन डोज सुना कापथोकपियो हाइना चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी अपील तौरकले अमदी
नुमित निनी चथगदबा 19 सुबह स्टेट लेवल लेमन फेस्टिवल न मणिपुर लेंगा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन चीफ हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन पी बाइफैना हौदोखरे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग ताबीरिबसिंगबु पुष्पारानी लाइसोम नतराम नोक्सरी वाक्सिंगी तरानी थोनी पानबा याइफरबंगसी इंग्लिशिंग अनि कुनगनी थोई जनवरी की तारीख 13 इराय नुमित असिगी मरु ओइबा पाउसिंग संदोकना पिजरी पांगथोकलगदबा 13 सुबह मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन 2022 की ओइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर सुओरिबा डेप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस का कैंपस अमतदा लैमिनरिबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन इन चार्ज ना इलेक्शन शेड्यूल लाउथोखिबा मिकुप्तगी चटनारख्रबा मिखल असिगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेरबसु कमीशन असिदा थबक तौजरखिबा तोंगान तोंगान स्टाफ तरा ऑर्डर थोक्तुना लौथोरक्लिबसी इलेक्शन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चटनारबसु अयाबा पीब्रा हाइबगी वाहंग हंगनरकले थौदोक असी ngarang lamfelpat की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता लेरिबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन MSCW की ऑफिस ता थोखिबनी हाइदे कमीशन असी की एक्टिंग चेयरपर्सन थुमलिप तिनिंगफम मोंगसांगना जनवरी 13 इंग्लिशिंग अनि कुनगनी थोइदा थोखिबा ऑफिस ऑर्डर नंबर 1/1 2016 MSCW Administration Establishment Part 3 की मतुंग इना कमीशन असिगी तोंगान तोंगान बा पोस्टा थबक तौजरखिबा मियोई तरा खुदक्तगी लौथोकले हाइबगी ऑर्डर अमा थोखिबनी हाइदे कमीशन असिगी चेयरपर्सन इन चार्ज ODP मियोई असि कमीशन असिगी हानगी चेयरपर्सन ना कमीशन असिबु थादोकलंबदगी नवंबर 18 इंग्लिशिंग अनि 19 सेक्रेटरीट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की माइकेदगी जॉइंट सेक्रेटरी लांतान पुई बानचोंगना थोखिबो ऑर्डर अमगी मतुंग इना कमीशन असिगी मेंबर्स सिंगी मनुंगदा अमा ओइदिबी थुमलिप तिनिंगफम मोंगसांगबु कमीशन असिगी स्टॉप गैप टेम्पररी अरेंजमेंट ओइना महांगना कमीशन असिगी मेंबर ओइबगी मथक्ता चेयरपर्सन इन चार्ज ओइननबगी ऑर्डर थोखिबनी जनवरी 10 वॉक्सिंगी 12 पानबा नुमिता पांगथोकलिबा इमोइनु इराटपगी थौरमगा मरी लेनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर स्पीकर मिनिस्टर सिंह तोंगान तोंगानबा लुसिंगबा कयाना याइफा पाउजेन पिनारकनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट चाही अनि खुदिंगी लौखटपा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISF की 2021 रिपोर्ट मणिपुर की अपुनबा उमंग स्क्वायर किलोमीटर चनीगनी फुमापन हंथरे हारे सांग असिदा अवांग नोंपोक्ता अरुणाचल प्रदेश की मथंगदा मणिपुर न उमंग की सांग ख्वादिगी हंथबा स्टेट ओइदे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की मतुंग इना इंग्लिशिंग अनि 17 मणिपुर की अपुनबा उमंग की पाकसाउबा से स्क्वायर किलोमीटर 13,13,9.8 सुइनो ओइखे अदुमोइनमा इंग्लिशिंग अनि कुनगा माथोई की रिपोर्ट असिदा मणिपुर की अपुनबा उमंग की पाकसाउबा से स्क्वायर किलोमीटर चनीगनी फुमापन हंथदुना स्क्वायर किलोमीटर 13,959.8 लेरे अमरोमदा इंडिया की उमंग मरांग कायना लेबा सरुक अमा ओइरिबा अवांग नोंपोक्ता हौखिबा चाही अनि खक्तदा स्क्वायर किलोमीटर 1,000 सुमना अनि हंथखरे मसिगी मनुंगदा अरुणाचल प्रदेश ना स्क्वायर किलोमीटर 2,58 हंथदुना अवांग नोंपोक्ता मतम असिदा उमंगी सरुक ख्वादिगी हंथबा स्टेट ओइरे मणिपुर उमंगी सरुक 2,959 हंथदुना अवांग नोंपोक्ता उमंग ख्वादिगी हंथबा अनिसुबा स्टेट ओइरे लोइनना
मेघालयदा उमंगी सरू स्क्वायर किलोमीटर 73 नागालैंड स्क्वायर किलोमीटर 235 मिजोराम स्क्वायर किलोमीटर 143 त्रिपुरा स्क्वायर किलोमीटर 3 सिक्किम स्क्वायर किलोमीटर 1 हंथरे हाइदे वेस्ट बेंगल की जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेबा मेनागुड़ी टाउन मपादा गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन गुरुंग चटपदा यामद्रबदा मियोय मंगा लोखिद्रे निफुगा मंगा न सोकले लोइनना कया अमना थिवा खंगदना लेरी हाइदे एजेंसी दगी फंगबा पाउगी मतुंग इना हौजिक फाउबगी ओइना थौदोक थोकफम असिदगी मियोय निफु कनबा ngamle मखोयगी मनुंगदा मियोय कुनगा मरी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकनरी लोइनना तरा तरुकना मोइनाईगुड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा लाइकनरी हाइदे मखोयगी मनुंगदा मियोय तरागी फिबम लोना सोकपा मरमना सिलीगुड़ी दा लेबा नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज दा पुननबा थौरांग तौख्रे इंडियन रेलवे न फोंदोरकपगी मतुंग इना गुरुंग चटलबा ट्रेन की दबा सिंग असिदा मियोय क्या मरुम थोकपा ngamdana लेरंबा याय हाइना पानाबदगी फायर सर्विस की टीम ना गैस कटर सिंग सिजनदुना मी कनबगी थबक यामना कन्ना चथरी थौदोक असिगी मतंगदा रेलवे मिनिस्टर आसिनी वाइसरना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वारी सानख्रे ngarang थौदोक असिदा गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की दबा तरागनिथोय तलीदगी नाथोक्तुना गुरुंग सतखिबनी हाइना मखातारी थासिगी मापंद सखंगदबसिंगना अबुजम जोन अमदी अबुजम ससिकांतबु नोंमैना कापतुना हालंबगी मतंगदा मयाय लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनदुना लाखिबादो इमोइनो अमदी कहनगाय कुमहैगी येंगलगा थासिगी तारीख 15 फावबा कोमथोकनी हाइना जेसीना फुंदोखरे जेसीगी कन्वेक्नर वाई रविना थादोरकपा चेरोलदा नुमिदांग पु मापन खरा हेलकपदा थोखिबा तमथिरबा मिहात असिगी मतंगदा सामुरौ कैथेलदा सामुरौ कैथेल JCCSO Students Organization अमदी मैरा पाइबिसिंगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा पांगथोक्तुना वारेप कया लौरे वारेप सिंग असिगी मनुंग चना ngasi फावबा मिहात असिगी मतंगदा मणिपुर पुलिस अमदी लेंगाकना JC अमदी मियामना पामलिबा दुगी सरुक मचेत अमा फावबा थबक तोनथोरक्तबासी अकनबा मओंगदा कंडेम तवी हाइखी कंगलैपाक असिदा हौजिक ओरकलिबा ओमिक्रॉन वेरिएंट याउना कोविड-19 लाइचुट की फिबम असिगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngarang वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा लैबा असिगी स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंगा कुपना खनखरे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस असि लोरबा मतुंग स्टेट असिदसु हौजिक ओरकलिबा कोविड-19 लाइचुट असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना मियामदा पाउजेल पिरदुना अतोपा स्टेट सिंग यंगनबदा मणिपुर असि कोविड-19 वैक्सीन कापगी सांग यामना नेमली मरम अदुना तमथिरबा लाइचुट असिदगी ngakthoknaba amata ngairaba pambai oriba vaccination asi state asigi chahi 19 gi mathakta leiba mipum khudingmak sungsoi soidana kapthokpiyo haina chief minister nongthomba birena manipur gi miyamda appeal tawkhi mahangna makha tana haikibada tamthiba laichat asi ekhoi miyoibaga matam khara loinaduna adumak leiragadabani अदुबो लाइचत असिदगी करमना ngakthokadagi haibagi matangda health ministry amasung lenga asigi health department na matam matamgi miyamda paujel pidi state asida hoji oirakliba laichat asigi phibam taraina loba yaroi matam kharagi mamangda state asida laichat asi laksinba ngambagi phibam da leituna active case samagi makhada leiramlabani adubo omicron variant lakiba asiga loinana ngasi fawbada state asida covid-19 gi एक्टिव केस सनिपान यांखै तरेट सुजिलकले लाइबक फबदी स्टेट असिगी ओइना हौजिक फावबदा ओमिक्रॉन की केस अमदगी हेंद्री तमथीबा लाइचत असिबु थेंगननबा अमता ngairaba पाम्बैती वैक्सीन कापने मरम अदुना वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिंगमकना सुंगसोय सोइदना कापथोक्से स्टेट असिगी चिंगी मफम सिंगदा वैक्सीन कापगी चांग का हेना नेमलिबासी लाइबक थीबनी मियोइबगी पुंसी हाइबसी यामना मरु ओइ अनिरक पोके हाइबा याबा नते मरम अदुना चिंगी इचिल नाउ सिंगसु सुंगसोय सोइदना अकीबा लेतना वैक्सीन कापथोक पियु प्राइम मिनिस्टर न वैक्सीन कापा याबगी सही ओइबदा कवर तौरिबा मसाई सही 19 गी मथक्ता लेबसिंगना खुलोंग जाबासी लौबियु वैक्सीन कापलबा मतुंग पॉजिटिव ओइबगा कापत्रिङैदा पॉजिटिव ओइबगा
हक्चांगदा सोहनबगी चांग कापतबना यामना हेली कोविड-19 वैक्सीन कापलबदी पॉजिटिव ओरबसु सीरियस ओइदे हाइबसी हेल्थ एक्सपर्ट सिंगना हाइरिबनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना मखा ताखी इम्फाल की संजन थोंगद लेबा वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिश्वजित की क्वार्टर दंगरांग पांगथोकिबा पाउमिसिंग उनबगी थौरम अमदा नुमित खरनी की ममांगदा कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट सो ओरिबा एमएलए कैसाम मेघचंद्रना लेंगा की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ना सेनबा चाही इंग्लिसिंग अनि कुनगा माथोय कुनगनिथोय की ईयर मार्क तौखिबा लुपा करोड़ चनिपान की सेनफम लाना हाइना थोखरे हाइना फोंदोरखिबा वाफम सिंग अदु युमफम याउदबा अरानबा वाफमनि हाइबगा लोइनना मियामबु लाना लमजिंगना बहोनबा थवोंगनि हाइना सो फोंदोखरे ममांग थागी तारीख 12 दा JNU दा रिसर्च तौरिबी लेसाबी अमबु मसाना यादना नमदुना फाजिल्लगा थमलबा मतुंग चेले हाइरकिबा थौदोकी मतंगदा लौखटपा केस का मरी लेनना चेले हाइरिबा नुपा अदु याउना नुपी अमगा मियोय अहुम पुलिसना नहान फागतखिबगा लोइनना नुमित मंगानी के कस्टडी रिमांड लौख्रे थौदोक असिगी मतंगदा सिंजमई PS ना लौखटखिबा केस अमदा नुपी मसा असिबु मयुमदा पुरगा फाजिंदुना अहिंग अमा थमलबा मतुंग मथंग नुमित की अयुक्ता चेनबनी हाइदुना पाव हाइदोकपा लाखिबनी अदुबु नुपी मसा सिनमहाक चेनबनते मसाना यादना नमदुना फारगा महाकी इकाई खुमनबा मांगहनना बहोनखिबनी हाइदुना पुलिसता कंप्लेन तौरखिबनी केस असिगा मरी लेनना फारबसिंगदी मयांग इम्फाल कोंचाक्तगी RK मास्टर मैतै चाही 53 अपोकपा RK सनाजावबा अमोम छोमेन चाही 90 अपोकपा ए इबुंगो अमसुंग निंगथेमसा निंगोल मोइरांगथेम ओंबी लंधोनी मपुरुबा M मोहेनी हाइरे कांग्रेस की मेंबर ओरंबदगी रिजाइन तौख्रबा कक्सिंग AC की हानगी MLA वाई सुरचंद्रना कांग्रेस पार्टी असी अमोहना लेंगाक सेंबा ngamlaroidauba amadi लुपकदौरबा जहाज अमगुंबनी हाइना फोंदोखिबो वाफम अदो अरानबनी हाइना कांग्रेस की वंगांग लोइसु ओरिबा वाइस प्रेसिडेंट KH देववर्तना फोंदोखरे ngarang nungthil कांग्रेस पाबल द पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा कांग्रेस ती जहाज गुंबा नते पार्टी असिदी इंडिया की पॉलिटिक्स ददी नुमित अमदी था गुमना अदुमक लेरगदबने कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन कायना एंटी पार्टी ओइरक्तुना सोंगथोक सोंगसिन तौखिबा MLA कक्सिंगी वाई सुरचंद्र लमलाई की KSH बिरेन वांखै की ओक्रम हेनरी कुंबी की सनसम बीरा अमदी लिलोंग की MD नरसिरन सिंगबसिंगदा पार्टी की टिकेट की दमक एप्लीकेशन फॉर्म अमता पीरोय मसी पार्टी की ओइबा डिसीजन अमगी मतुंग इननी हाइरदुना वाई सुरचंद्रदा पार्टी की टिकेट की दमक एप्लीकेशन फॉर्म पीखिदबनी हाइखे लोइनना महाक्ति हानदगी पार्टी असिदा याउद्रबा मियोइनी महाक्ना पार्टी दगी तोई हाइबगी चे पिरंबा लई अदुबु मदुदा रेस्पॉन्स करिसु तौखिदे चुमनगी रिसिप तौफम थोकपदंग तौखिबने महाक तोकपगी मतंगदा पार्टी दा लेमिनरबा MLA सिंगी ममिंग पंसिलकलिबसी महाक्ना तोकपगा मरी लेनते हाइदे हंदक चीफ मिनिस्टर N Biren था सिगी मंगादा पंजाबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकपगी लंबीदा लौमी सिंगना ब्लॉकेट तौबदगी मिनिट कुन हेना फ्लैट ओवर ब्रिज मथक्ता लेफन खिबगी मतंगदा लेबाकी मायोक्ता थबक तौबनी हाइदुना थौदोक अदुगी मतंगदा करी करंबा स्टेप लौखतकदगे हाइबदु कांग्रेस हाई कमाना खंगदबनी हाइना फोंदोरकलिबसी इरांग हौहन्निंगाई ओइबा वाफमनी मरमदी थौदोक अदुगी मतंगदा सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अमना लुचिंगबा मियोय मंगाना साबा टीम अमना हौजे इन्वेस्टिगेशन चथरिबनी अदुबु चीफ मिनिस्टर N Biren कांग्रेस ता मराल सीबदौना कांग्रेस पार्टी असी लो थुगाइगनबा
constitution ngaktaba oina uhanbasi yaningde thawong asi tawhaidaba thabakni matungda tawhaningde hainasu phongdokhi leba asigi manungda prime minister na chathok chasin tawbada flight over bridge amagi mathakta minute kullom khak laikhidaba aduk yamna laikhibada aduk yamna kiribagi maram karigino hangkhi prime minister na india manungda chatpada security gi ahoba leibadawna kiragadi micham miyam dik kari oigani haide paugi mifam asida congress ki general secretary organization l tilotama all india youth congress committee manipur gi in charge amati party gi general secretary media su saruk yakhi India da COVID-19 ki Omicron variant paktaknana sandoraktuna ahum subo web lakhankibaga loinana tha nipan gi matungda khwadigi yamba oina haukiba pungkunga mari asigi manungda mioi lak ani lising ni phutaret jamri tara taret COVID-19 positive oiba thengnare Manipur gi oina su haukiba pungkunga mari asida sample lising ani chatruk tara test tawbada mioi chamaga yankhai manga positive oiduna positivity rate manga dasmik mapanda leire India gi oina nongna mioi lak ani lising ni phutaret chamri tara taret positive oiba thengna khiba si tharaga hausik phawbada positive oikiba apunba missing crore ahum lak humfuga humdoi lising tara taret chamapan kunga taret yaukhre loinana mioi chahum marifu laikhidraba missing puna lak mari lising marifu manga sumna kuntraga manga yaukhre hausik phawbagi oina leiba asida COVID ki apunba active case lak tara mathoi lising tara taret chonga kuntraga mathoi leiri Numit nini sathagadaba taranipan suba set 11 Lemon Festival na Manipur lenga ki Assistant Chief Secretary in Chief Horticulture and Soil Conservation P. by Feina Hodokre Manipur Organic Mission Agency Momana yamna kanna mityang sangbadagi kachai champragi pothok hanadagi saruk ani hengalhanba ngamle mamang sahi ki Lemon Festival da champragi pothok metric ton chahum khaktamak puthokhi badu handaki chahi asidadi metric ton chawngadagi chatruk phawba puthokle stall su hana maming khaktagi hanglambadu handaki asidadi chatruka sumna humfu hangle kumja inglising ani tara tarukta kasai da champra pambi lising yang khairom tamak haurambadu haujikti champra pambi lak ani gi mathakta haure amasung mahau leraba champra puthokpa haure organic kachai lemon for safe environment and rural transformation haibathimda Pangthokpa Festival ado Kachai Fruit Farming and Processing Cooperative Society Limited na sinduna Kachai Local Ground da pangthokhibani numit nini ki festival asi NEC MoMA MIHD MACS ICAR Tourism Department Nabard amati Commerce and Industries Department na sponsor tawduna pangthokhibani Tharom asida saruk yakiba MoMA gi Project Director ke Debadartana Festival asina kachai da buthokliba champragi pothok asi miyamda masak takpa khakta natana yonpham leitabagi hana leiramba awabasing adusu kokhanba ngamle masigi mathakta kachai gi miyamda champra thabada thongna piduna champra asi hena pak sana thabagi sangsu nongmagi hengalakle asumna kachai gi miyamna thawai yauna Paikaliba thabak sing asigi yenglaga department ki maikaidagi tonga ba mateng kya so pangnanaba sem sare haikhe festival hogdokpagi thorom asida Nabard ki Manipur regional office ki general manager Dr. M Srinivas Basa horticulture department ki director Honi Chara EVADANVR VDV ki project director and Loya lakpana chingba maru oiba miyo kyana saruk yakhi tongan ba stall chahum go humpu henbana saruk yakhiba
ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 16ꯗ PLA ꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯟꯗꯥꯕꯗ ꯀꯗꯔ 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 98 ꯑꯃꯁꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯡꯇꯥꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯔꯣꯝ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯅꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ PLAꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯗꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯄꯦꯔꯥ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯑꯋꯣꯛ ꯑꯊꯣꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ PLAꯒꯤ ꯀꯗꯔ 2 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯥꯟꯃꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯟꯗꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯄꯦꯔꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ECIꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ 12 ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 27 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆ 3ꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ CEO ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯑꯒ꯭ꯔꯋꯥꯜꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ CEOꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 28ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ 28ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯀꯣꯗ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯗꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ 2021-2022ꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ
Student Union of Kanglaipak Suki Office da Paumisinga Unabada Monitoring Cell asigi Convener Rajesh Yumnamna Department of University and Higher Secondary Education na tha asigi tarik 13 da thokpa order gi matung ina lamdam asida lairiba tongan ba college kungatret ki Student Union gi mikhal tha asigi tarik 18 ta pangthoklagani haiba mikhal asibu mapung phana pangthoknana bagidamak election Code of Conduct asi lauthokpani Code of Conduct asi chanaba haubaga loinana candidate singna college campus manungda campaign chathaba natana college ki mapanda election campaign tawba yaroi candidate singbu sak khangnaba A3 size ki poster ama college campus manungda thamba vote ta thetpa yagani card poster exam routine na chingba Yen ba madi makhala matagi maung da candidate adugi sakta khudam oirak pa yaba thabak thorom tawba yaroi voter sing yum da chatuna vote khomba amati vote numita mahairoi na voter sing bu lokhatpa yaroi vote ka mari leinana chakcha haijana ba tea party tawba achapot ahau athum yen ba yaroi voter singi matik saba mihut khanjaba ngamnana ba candidate khuding makbu open debate amadi discussion tawna hangani haide Kosemda lalholup amana achauba selgi demand tawrakpa mati aki akhang kaya pirakpa leire haribasi yamna laibak thibani asigumba thawngsing asi yamna matang sadaba amani masina class 11 amati 12 ki physical exam pangthoknana ba semsari basida chauna kaiba pirakpa yai haina all kanglaipak student union aksuna phungdorakle aksugi secretary general na thadorokpa cherolda Kosemda selgi demand tawrakpa sina council ki secretary chairman khaktana natana employees sing yauna chatharakpagi pau asi yamna kahenba thawung amani selgi demand asida chamjaraba employees association gi phampuriba myoi kyabu masagi maral yaja handuna amadi masagi thaudang kaya lohanduna pause singda chengdo hanbana chingbagi thaudoksu thokle exam pangthoknaba sem sariba marak asida maruiba phampuriba official kyadi exam gi thabak thorum singi chathok chasin tawba phawba hangoinare haiba wafam phongdorakle Handang marang mikhal ga mari leinana kairau bitroda leiba yum kharada nongmai toina kapsinba nung thajinbagi thodok sing tholakliba se nongpong ning thau panthoibi development committee kairau bitrana hakjina lowi amasung makhatana pamdaba thodok thoktana ba kairau bitra khulda numidang pung 9 dagi mitop changba thingle haina committee na phongdokhre ngarang committee sigi president T Joy Mitai na preside tawduna kairau bitra laibungda miyam gi oiba mifam ama pangthokhi mifam asina mitop changba thingbi warep lokhibani committee secretary Haikham Jadumani na phongdorakpagi matung ina haukiba January 13 ki ahing nongyaida kairau bitra awang lekai da laiba ningthaujam bocha Elias Herojit ki yumda masakhang da bakharana nongmai kapsilamki mathangi numit January 12 ki ahing pung ani minute 9 rom tarakpada kairau bitra awang lekai da laiba Irilbung Library Union ki secretary su oriba ngangbam amu khomba maitei gi yumda nongmai round ani kapsilamki asida sut natana kairau bitra makha lekai da laiba sagol sem sanjit ki alto car da su sakhangdaba singna nungna thajilambagi thodok su laikhre achumna thengbada migi yumda nongmai kapsinduna aki thang pohaliba thodok sing yamna laibak thibani amasung ingna chingna lairiba kairau bitra khulbo singnabani haina lawi maram asina mari leinaba singna thodok asigi matangda sengdok piraknana pa apil tawrakle
Imphal East District ki manung channa laiba Ananda Singh Higher Secondary Academy da Manipuri Student Federation MSF ki unit office ama hangdokre. Office hangdokpaga mari leinana mahairoi lup asina thadorokpa cherol da Manipuri Student Federation na aikhoi lairik ningthina tamina se haiba academic campaign asigi makhada Manipuri mahairoi sangsingda chatuna awat apa kaya yengsinba amadi mahairoi singbu oja singna lairik ningthina takpiribra haibadu yengsilagani haire. Laibak asigi oina naungna puthokliba National Education Policy 2020 asina set asigi socio-economic condition da achoba onba ama purakpa ngamgani haina Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendra na phongdokre. Hawjang makha tarakpada mapangiba pau khardang pijari. Special Task Force amasung Special Operations Group na Siliguri dagi lupa crore tararomgi oigadoba drug sing phagatkre. Drug sing asi maroina brown sugar ni hari. Drug sing asi phabaga mari leinana atai state sing dagi mioi ani yauna punna mioi taruksu phagatle hari. January amadagi hauzik phawbada Kashmir da foreign national taret yauna terrorist taraga mari hatkre haina Inspector General of Police Kashmir Bijoy Kumar na phongdorakle. Hijack tawkhiba vessel gi crew thadoraknaba Indian appeal tawkhre. January kunda mayada Gawada nomada COVID case masing lising taradagi lising taramanga fawba hingalakpa yai haina Gawa government ki COVID management gi expert committee gi member ama oiriba Dr. Shekhar Shankar na phongdorakle. BJP na laiba sida civil war thohangadauri haina RJD gi maikaitagi phongdokre. Madhya Pradesh government athuba matamda online gaming ga marilina ba ek ama puthoklagani haina set asigi Home Minister Narottam Mishra na haikre. Minister asigi matungini ek aduda company singna ingadaba guidelines sing yaugani hairi. UK government na India ga free trade agreement FTA gi negotiation launch tawre haina sagotse lumita lauthokre amasung madu British business singna Indian economy ki kiuda mamangda lehinana bagi khwadigi pharaba khudong saba amani haina phongdokre. Ballistic missile program singamari leinana US na North Korean taruki mayokta atingbasing thamkhre. Hauzik chathariba Capitol riot ki investigation da cooperation P nanaba probe committee na haijabada US House Minority Leader Kevin McCarthy na yakhidre haide. UN peacekeeper singna pirakpa report matungina Central African Republic CAR da terrorist attack sing ka hene hengalakle hana world body asigi spokesman na phongthokre. Israeli authorities singna West Bank talaiba Palestinian lising amada identification card sing piduna makoibu mafam adu thadok hangani habagi akiba lehindana makhatana laiba yahalle haina Palestinian minister amana phongdorakle.
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 8ꯗ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯈꯜ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯔꯁ ꯀꯌꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯒꯋꯥꯒꯤ PJN ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯃꯥꯔꯒꯥꯎꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:30ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏ FC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗ FC ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯍꯤꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯨꯄꯔ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯟꯅꯗꯨꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯣꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇꯤꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯟꯗꯔ 17 ꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯗꯔ 20 ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯍꯣꯀꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ 2022ꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ SYUC ꯎꯆꯦꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ HU ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥꯕ ꯁꯤꯈꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯗꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯇꯦꯔꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ 192 ꯁꯨꯕ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ CRPF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯌꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯁꯍꯤꯗ ꯃꯅꯣꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯄꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ 2022ꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆꯇ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ FCꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯎ FCꯕꯨ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜ 3-3ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯦꯆꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯄꯨꯙꯧ ꯏꯀꯣꯞ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯔꯨ ꯅꯣꯡꯁꯥꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯍꯌꯦꯜ ꯌꯪ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯍꯌꯦꯜꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤ 2022ꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯂꯚꯔꯁ FC-A ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯨꯞ FCꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯥꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯐꯦꯗꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 4ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯝꯁꯦꯗꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯤꯁꯇꯨꯄꯨꯔ ꯃꯤꯂꯥꯅꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯨꯕꯔꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯟꯏꯀ꯭ꯋꯤꯠꯁ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇ ꯁꯔꯨꯛꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ 3ꯅ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯁꯪ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇꯥꯕꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁꯔꯤꯠ ꯁꯔꯥꯛ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯇꯥꯕꯤ ꯃꯈꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯟꯗꯟꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯟꯍꯥꯝ ꯍꯣꯠꯁꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯀꯥꯔꯥꯕꯥꯎ ꯀꯞꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯆꯇ ꯆꯦꯜꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯍꯥꯝ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯜꯁꯤꯅ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜ 1-0ꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜꯍꯥꯝꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 6ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯤꯝ 12ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ KPSC ꯋꯤꯟꯇꯔ 5-ꯃꯦꯟ ꯁꯣꯀꯔ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯆꯇ ꯀꯥꯎꯕ FC ꯇꯦꯛꯁꯝꯅ ꯍꯦꯄꯤꯁꯟ FCꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯑꯝꯐꯥ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯂꯤग 2021-2022ꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗ ESU ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ MPSCꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯦꯆꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫
amadi Indiana maning tamba chahi humbudraga manga subagi celebration ga mari lenana Azadi ka Amrit Mahotsav ki manung chana humbudra manga crore namaskar project oina joga thoram pangthoklagani haina Manipur Jokes na Sports Association ki General Secretary Pukhrambam Bir Prakash na phongdorakli Loisilakpada maruiba pao mo hana. Model Code of Conduct Janarabasu Thabagtagi mi lauthokpa yabra haiba wahang laklay. Manipur State Commission for Women ki chairperson in charge na order thoktuna staff tara thabagtagi lauthokre. Forest Report 2021 gi haukiba chahi ani gi manungda Manipur gi umang square kilometer chanigani pumapan hanthakre hairi. Lanmi na PLA gi kem talandabada lanmi ama yauna miyoy ahum sile. Imoynu gi yaipa pauzel pinarakli. Lengang na lupa crore chanipan haina thokre hairakiba Congress ki wafam Minister Bishwajit na yakhidre. Chief Electoral Officer na political party singmi pham pangthokre haide. Leisabi masana yadana faraga jele hairubagi kesta sanyawa miyoy ahum police na fagatkhre. Train gurung chetpada miyoy manga laikhidre miyoy nifuga manga na sokle haide. Manipur da nongna miyoy chamaga yangkhai manga COVID positive oire. Manipur da COVID ki vaccine kapagi sang yamna namely COVID vaccine dose suna kapthokpiyo haina Chief Minister gi maikadagi miyamda appeal tawrakle. Narendra Modi na flat over the minute kun khak laibada kiriba karigino. Party gi firep ki matung ina Yengkhom Surchandra da Congress ki ticket form pikhidabani haina. Congress ki wangang loisu oriba Vice President KS Devabartana phongdokkhre. Imoynu ga ngai gi yenglaga khongjang lepkani haina JSC ki maikaidaki phongdorakle. Amadi Moma namidyang sangbadigi kasai sampragi pothok saruk ani hengatle numinini sathagadaba tarani pansuba state level lemon festival na Manipur lenga ki Assistant Chief Secretary in Chief Horticulture and Soil Conservation P. Baiphaina haudokre. Pijariba pausing asigaloina na hauziki onadi nungtigi phongliba pause singdagi lokthokjaba maruoiba pausing miyamda pijaba loisinjari. Tabiriba singbo amuka hana Pusparani Laishromna khurumjari.